tu moye ba mamu sanga yo bu ku bana bonso mu kasai tun shingi la jutilenga kundo mo tu wale uno kweu kasai munena ndo mo eno utumika lune leja malu kapu atumika la tanila bana mu kasai leja mu yonso itumika la ya kuile bana mu kasai sanjike bana ba mu kasai ki bole uno kweu mu chibidilu cha kune leja malmi mpa kwetu kuzanjika aba bonso dina mo kwatu mujimu muimpe mutamba mundu mu kasai munena njumika no kweu mu kebela ewu mumanye mujina ja Dieu donné jikitama kuba kujiba avonso bajibikala bomanya bako abamusango kumpala kumunenda watu ya kuyikila mianda jumika litamba kutangila jia kumpala ja kasai munena kasai wa bankambo mwana Dieu donné weto au mamu munene Francine sanga ja bonyi bwa kijila mundo weto alele toi c'est du love musango wa kumpala kisanga jabuni bodo motion tuikila hebi tupikala mitangila jikumpala ja kasai munena tupika no ku mu kwetele no kwene banya ne mikele tupika mitangila jikumpala ja kasai leto nshukubanga shebo kumanyika no mulombo ji anyu mo bodo tangila jaf eticha konkas mwina chimba kumba jikima nchukumanye mene ni konkas ya unchini jifu mina penyi. Toi, c'est que tu l'as bouni, maman Francine. Dina et Dija, Concassa, Nchusumbochicha, Concas, Bidibiso Convoija, Concas, Convoija, construction du Kassai. Djibaka, Djakasai, Tuibakai, Kassai. Ani Yibakai, Kassai. Donc, tu dis, Sangilu, ou tu dis, Sangi, Chamenji, Bokum na mushindukai tu ba privé tuji mo akubwela mu vision wa mfumo wa jutunga uji wela ji bokuibaka jutunga jakon nanku to kwamba bwani tu bena kasai katwena mo kunjile ni bantu bako babaluku twenzela to mu mfumo wa jutunga mo ile ji tuji tu tokuchenda bwa kusangisha ngenyi ni kwenza chisumbu bwa to tukuyibaka kwetu kibwa changanye to kuyinyika jina ja chisumbu echi ni construction du Kassai. Donc ni nganda muna kunkonku bwa kuleje neske chisumbu cha mutu kunkonku moni cha kulonda eske kasumbu kajika dilani peshi njitanda kampana cha kwambushwa na Kasai njitanda jijini cha kwambulisha bana ba mukasai nkasumbu kajile katutubi kila mu français ni société privée mais njitanda kabijibwalu mu chisumbuamu ni twenza bwani mwana omwena kasai yonsu a peta mujimu ni twenza bwani twenza chijiba bikila mu français ni classe moyenne bon du bamanyeni pajimuji tunga kamu yimiji muto classe moyenne keno mo kwenze ki boto keno mo kufa tukato ni classe moyenne kayimufa tukato munene mushindu wa franga kwende yimuji tunga kayena kuto donc tujini mwenenu wani patuji tuiba kamu Kasai bwalu bunene bwa bujubwani mijimu yipatuka mu Kasai et que franga ibangi shoku tourner no bantu babangi shoku futama tax et du tungu de yokumpata kipa chilika konkas nchini mwane jidonema kipa chilaka kokas chiji boku développer ni kushijumu kisha Kasai munjila wa Djibaka tuvubele menji bwani mbimpa twele lubila kujibana betu batu tubikila mu akulu en français ni diaspora kasayen bantu bonsumba manyeni diaspora congolaise mujima mu monde mujima uji diaspora munena mutanga la kabula babujima tono mu Mongolie mujibena Kasai mu Afghanistan mujibena Kasai alors bantu aba baji ni jimanya jikitabu bako abu badini mabanji bako abu bajimu classe moyenne tout ba convaincre bantu aba bani bafinga na ku Kasai baloni jimanya ja boku Kasai bibaka ku Kasai
matanda ajumwa kupa tula mijimu muneni tujitu twenza nshijumuki wa Kasai à partir wa bana ba mwena Kasai bajiba patuka ba yimuma tunga makwabo. Alors nous sommes dit comment est-ce que tu dis-moi pour convaincre bantu ababo abafingana, il faut que benzela déjà chintu kampanda chidu chibaleje bwani Kasai ujunu keba Kasai ujunu bikila lwai ni ngenyi yenu lwai ni binu jinabi nuloko asa mu Kasai bwalu Kasai kakajikafu kibwa chingani objectif wetu uji entre autres bwako intéressé bana bamwena Kasai bonso bajiba patuka bwani bafingana bajibu bafingana ni basanga na nzubu mimana kwasa bajibula nzubu liyo wana ajilwila lokujashila bajibula nzubu anye baluwe franga yabu projet yabu ni tubapesha ngenyi ni menji amushindukai ujibu mwakuyo kumpala mu espace wa Kasai. Mais je me matamba wa bantu bonso je kulu konkasi mema mu ontombo asemo no somo Kasai ono shindu wakubwele muchunte wala sichambulishu base Kasai ke tukai kumpala kaji bol bumbu jikala mwansi bujubikala butamba ku kundwile mulungenyi bana mu Kasai tumikala no tabangana kakan bika nitabana bimpa to est-ce que konkasa muita bibo kujibana bonso ba mu Kasai bajimbulo buko abakaji wewe personnellement mu contacter ani freshi kujima difficulté kampani ujumanye patu jitwele ji ja konkas kumpala mema mvu mwenza a partir wa kumputu kachisumbu katu jitubikile jina bwani Kasai d'abord lobin Kasai kumpala kwa Beyonce niwe mutanyila konkas bijamulungu nyido Kasai kumpala kwa Beyonce muneni miaba yonsu ituji tujini chakwele menji Kasai tujini chakwa kula Kasai pinje yo toko évoluer beaucoup les jeunes quand on a moi qui kala tout mobiliser tout sensibiliser tchana na et puis c'est fini terminé bon tu dis souvent tu bena Kasai tu diamo tu twenzo no ko tu twenzo no ko to kula jikema c'est ainsi to kumbuka mudia kula to ko boilam pinje wu mujenza jenza di to ko bikile ni konkas donc konkas qui ice belt qui ONG to bwani bantu baloko adhérer et puis tu kada twenzama appel de fonds tout lomban franc loyi noela tujuba manyeni jubenga jumvanga na jabena Kasai jijamo panunu banshima lwa en franc panunu okule malwa chana no kuno maluvu kuseka tout ça marinyo jinde jilulu bantu bajibalo kajipanu jamunu banshini no franga musangu bisumba bijubi bitangalaka kibwacho to kwamba nino il faut tout créer société bwani bajibaso ku participer baloba associé baloni maparabu social et puis konkas ayaku keba ba bailleur de fonds bon tout quand on est ni franc quand on est tombé ni l'état du péché mokutato bomutu du privé tu y a tout keba de façon privée ba non chakun pala tuju collège bena Kasai bwani fatu ju tu baka Kasai kini bwalu tuju ni bukalenga to ndi bashengu pala ma tubanga shini mwandi utano bwalu basi Felix akwantu bukalenga to tajukula bukalenga bo tubanji ku mwene ke ni ko tukupa kubanga mfumo waji tunga mumanyi bimpo bwani Kasai d'abord utumu exister avant waye kwa ngata bukalenga munini fatu ju tu baka Kasai kini bwalu fumaji tungo jumbuka lenga to tujutibaka Kasai bwalu Kasai ntatu etu mamu etu bwalu le to ka tuinu buka lenga to il faut tuleke la Kasai yani kilubile lu tujutwela bwani kuibaka Kasai mu konkas tu ya yoku keba franc kujiba investisseur ba bailleur de fonds ba mission du bwani balo ku tu pêchant franc tu enzama projet atuji now alors njingelo dubilo kujibana bamwena Kasai bwani echi kanu tutangi juju kubula to bwalu katwene ONG katwene ASBL bwatu nombele no lwa inu tupesha franga to bwalu pa jwambile bena Kasai franga jumfu baba kupinga joku ko chisumbu chibuchi chakeza malo anzembu kukatenda lepoko wa baba kole
Codesco bakufinga jokungo kode on franc yetu to akele mo Codesco non ba wetu franc ai ikami jimina bana bajibale jibwale lukimba manya Codesco to moneni twenza imalu mafia mafi tulekela imalu akala kibwachinga nyito kwamba tutwenze chisumbu tuya ikukeba ma fond panukal nonu ma projet panukal ni ma fond lo ayinu lokutangila konkas bon tout monde mushindu ka YouTube mo ko intégrer ma projet yenu bwani paji ma fond à loi to exécuter ma projet on subo ku baga Kasai kwa muji wa kuli ngo sibyo benze ka Kasai ke tukaja ya kumpala udimo lubilo kuji abo bonse bajo kala hamel kwa dikungwa se balon ko betano ba ku Kasai pinje bana mu Kasai baji basombele kunye mu Kasai intérêt ya bidichu ni mu baji mo kujupe baji mo kujumbwa bishimu ndo makonkasi bana tukala mu Kasai baji mukana ngabide baji kumbujumai baji kuchika na shuloja na shaku chikabini eyo projet wa konkas uji mutu tubigele mu français ni projet intégré kat tuena amu ni jibaka janzubuto jibaka janzubunga kuleji ni mboko atire bana betu bajibaye kuba benda bwalu we umu ya mu Afrique de l'Ouest mu Mali mu Sénégal Nigeria tout ça nous sangana ni mbula mataji wa matungau uvumwenza politiko wa dilobesha diaspora wa kufila malaba kubambile ni malaba ngo lwa inwasai qui c'est ainsi que diaspora wa matungau utuniji sanka jafu finga nai mu matunga buku ya kwasa ce qui n'est pas le cas ni diaspora wa Congo surtout wa Kasai bon diaspora wa Kasai ki mu mani kwa kubangishila ni mpemito donc on kasu du léger diaspora wa Kasai jila bo kufingana mwetu bwanduno voilà Kasai nkafu kaji Kasai kinya mukananga ni mbujima yitu Kasai kinya mu diaspora to Kasai Kasai wetu mwala bala ni bana ba mwena Kasai bajumu mu Kasai alors c'est ainsi que konkas jibaka ja Kasai jibakeji kaje ni jisukule jamu ni jibaka ja zubuto panu no asanjila njibaka ja Kasai panu jinweza majimi njibaka ja Kasai panu nwenza nzembu njibaka ja Kasai panu no filamai njibaka ja Kasai muneni nitwenza de sorte que konkas enza bijini cha kwanza bwana mwana mwena Kasai apeta mujimu mu agropastoral apeta mujimu mu électricité apeta mujimu mu njila apeta mujimu mu biamo bia ciment hein donc il faut to asamatanda ciment mwana mwena Kasai du feta mujimu ni bajiba bangisha ku mufuta bien que nzubuyi tuditwasa kumbanyi looking yenda to parce qu'il faut kulanzu bubwa lutujin cha kuvinga cha makuta tuje basomba kadi mpinje pa ju peto mujimu muchafu cha ciment bajiba bangi shoku kumufuta ni makutenda jiba mufutu jibendo makula zubu. Voilà comment est-ce que mon homme Kasai n'a de retrouver partout dans les Kasai. Ushiluka uji konkasi mikalo wambulishi bana mo Kasai bwa kwenza malo big kuji bia fubini na jamu kwa mala tabwa kulikuambulishi kwa mbwasi mikalo ntailano diaspora est-ce que konkasi bene wele menju bwa kwenza malo big muma institution ajimwe mwa bamukongo mala tabwa kwambulisha bana bamukongo maluma kes alimala tambuku mwene kwa wale wase construction oui jibaka oui il faut twinjila baba kujiba wotu bajipamba baditunga baka sayembons wase bitaba konkase bafula mpetu kajibwa baduka le munengo abungo est-ce que konkase kale mkale wele mejibwa kusonso logement institution so kwa mbushwa no kasai bwa bintu bipepele bituma kubika le munengo matwa. Oui ma munena nji musoku corriger bwani katoni twelambilo kujibanda mwena Kasai bwani baluni mpetu ya buto ni katoni twelambilo kuji bukalenga bwa Kongo bwani butu pesha mpetu to tuji bale japa bwani konkas ni aya akeba mpetu miaba yijiyi mi kale donc ma fonds d'investissement ainsi de suite bwani twanga tampetu ayi tuyena ikoye tutorialiser ma projet adimunda mwa konkas nankwa lobi wetu tujini twenza uji lobi tumwenzela ba consommateur ba bena Kasai bwani si vous êtes des consommateurs fanuji bantu baji bajabi dibuba nupesha
nous nous fila makuta boani makelela banuke bele bia ku jebi kwa. Donc bena Kasai il faut bikala consommateur bon kaya mu pouvoir bena Kasai badium muma matanda manena munoe muma ba DG ba PDG tout ça badimom mone kato no to ambani amu diaspora to bantu bons na shiku Kasai bantu badimo ku consommer badiko mais konkas uju viser bia bunyu bo kushiji muisha Kasai bwani na shiba vukaba ina biledu to makele le babi fait tout constituer une nouvelle classe moyenne. Konkas uju menshi mimpa matamba bwase wana mushindu wa kutanjisha kwetu tuisha kwetu kumpala mwatu kumakesa dia kutavote lumbu ase la kumokamba utumikala uma parce que tout le monde est. Oui, Mamounena, ça fait quelques années que déjà. Je crois que Nji Kayani ou du moins la Lubila. Boa ni lak Mukamba ou Ji Uma. Inkwetu me bantu bonso ba kwetu kabene be le Lubila luto. Mune il faut que kala ni mesu ni menji boa kumuna ni non moi be wo nyoku vumu fitapu. Ah? En principe même agno ko mufita quelque part chez no mani nyoka mufita mais nous muna kama na kateke takal ko mais nyoko vumufita vumufita ma donc il faut que itabila mwana bolu mumani mifundu ya nyoka muneni toni bantu badi basomba ko munkamba kimba menyi munkambu juka mato bwachingan bwalu badi mu environnement ujibu ba muneni no munkamba kiyetu mai munini kwele menshi ni munkambu juu kama tupanga mai kimbela lungi nyalto. Donc munkamba ukamu kama de plus de 50 mètres donc wa mu bula bwende mu bula bwende plus de 50 mètres. Tiens bon ani cause what bitini cause wa jika majamu munkamba uji kubwalwebu munkamba kautuni chijiba pa bui fito bo ko ikala chumutu mina mai anyi musulu kampanda ujupita bo ko ikala kumutu mina mai bumuji la plupart wa malaki munkamba uji tumina mai inka yendo kumbukilo mubulaba bumutu tutu yokuke ba mai mubulaba munkamba ujuke ba mai mubulaba enda a mu régénérer bumji bamba mon français kaji paji munkamba ufatulema yikujituku chimbungulu chim noe nunu kusune bimbungulu jiku mikujituku au fur et à mesure mai aji enda akama bwa nunu angata mai mapita aji ye ufatul. C'est ainsi que les deux ujumuna kumunkamba kuka plage or munkamba kutuni plage to ni bantu basanka bateka nkwasa baja benzani plage kajeka bayi baji rendre compte ni mbende basomba mubulalu bwa munkamba to. Donc d'ici 10 ans munkamba ni ukama 11 10 ans d'ici 10 ans balunju mo ko collège photo ya mu 2009 ni 2019 bon munani de 10 ans après mai makama bikol. C'est l'eau mutu pêche. Non, plage non, bantu badi basomba mulu senga, mais il y a 10 ans, 20 ans, quand vous le senga tout. Ma tremplin, mi habitu, tu m'as beaucoup de le moment, bien sûr, avec la plage. Hein? Donc, bantu bamba ni plage. Kukala bantu kabavu basomba autour wa lakito. Bantu kabavu kutobato kabavu ba éviter bwana bantu kabasombi kanto ipato kulo kwa ngata malu mubianza lelu riverain ya kulo ya bunyu kumunkamba et seule source wa mai ujamu munkamba jija anu munkamba et surtout que tout mishipa to munkamba to mu ngani tumwa mbalo baton sun tujika kamuchena chintu to voilà Lubila Lutujituela au travers au Konkas. Bon, voilà. Jimbeleng baji balonda ndongo mwaka sai munene ukimputa bala baji babole konfuma du tongo na shika ya kaira mubikla to bimpa no fikishimu kenje me fuma du tongo tu ndongo mo doka sai munene na londa wase ivuluka kujimbeleng
balon kwa bama tutunuka ni ndongo moto akasai wona mwana tu je donner puis we malu mona mo kasai umwa kwa balombula tsumu cha konkasi mapa nchika ajumule jwa siba tu kwefuka jika majons ja musule no kwa monkama. Normalement chakun pala tuji tuleji mbula matajwa jitunga kyujin chakwanga tamapanga jika boye ya ku protéger ngani espace wa monkamba mon politique environnemental hein boani comment est-ce que ou du moins qu'on de sorte que patrimoine national ka disparaître et en dehors wa mbula mataji tuji toela lubila kuji ba privé ba capable moi coinze et toute société tu dis capable de monter un projet ou tu dis moi qu'on faire financer pour dire babaye mon cadre ka construction wa kasai boani toenza de sorte que mon kamba ou retrouver sérénité wa wakachikukala boani maya patuka. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dans un premier temps quand kuibaka des villages kuibaka misoko mifia mifi bon kwanga tabantu baji autour wa mukamba kubate comme mumisoko kubenzela ma puits de forage mais avec étude bwana puits de forage est-ce que maya du mukamba udi ravitailler nao ani bwana ka aloko entamé kabiji maya mukamba donc des études seront faites bon kumunani. Qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer mon kambani oppression ou dit nenda pinjeu. Alors, il faut faire de sorte que mon kamba kawi kaji kabiji seul intérêt wa beneditungato maya kunwa akuskule bilamba mijumu yonso akulobela bien surtout et tout. Il faut qu'on ait de sorte que mon kambaka ou subir kabiji oppression, tu dis oppression parce que maï très fragile. Donc il faut éloigner kumbusha bantu autour de mon kamba. Mon kamba tu le moi bawa vigilature, tu le moi bawa attraction touristique tout simplement. Disambombo bantu baya boma ekakes. Exactement, exactement. Et mbula mataji mon politique de tourisme, il faut ainsi de sorte que patawa mu kamba alors parc comment animalier bwani bela nyama mu bwalu mpata bela nyama mu bantu bikala baloko visiter nyama mujimu bwele mu Jimbeleng pour sauver vraiment économie wa Jimbeleng couper cheban son allemand midimu bama mubata tout midimu et vous verrez qu'en ce moment-là nous kamba nous bénéficier ni développement et tout qu'on casse tout du moins coup travailler ni gouvernement en ce moment-là bon voilà gouvernement du moins coup aider bon to angata tout est que projet en place tout le monde financé, le gouvernement il y a la partenaire, oui tout, tu as le gouvernement nous nous joint seulement quoi bon, ou tout confier tout et tout, boire le bon mon camp mais oui que le partenaire. Oh, quand tu dis que fois bana betu bien pour tabala tu pinga na pour puis baka tu kulong lola kwetu mu kambanya okaju ma bana ba mukasai bana ba kujimbelenge bana ba kumbushuma bana ba partout mu kambo manyiko dine ni histoire mu ndo mwakasai bimpa tuvunduka kwetu kadi mai on so dibika mambo ma mesure aneka mfili bwa kwenzi wa semu kamba ka umito bana sho basikumbusha nani population mutuma bamonse limiso kumikwa puis kala kamikala informer tumikala sensibiliser to bwa jenzele ja forage anja bien nzabi. Est-ce que nous allons la ni ba so bien pas parce que le tena ka du ka mesure ka di concasse mo kwa kusonsoloja ba wa to na chibu ba no teka mo abeu bien pour nous somber la ka ñu de kala mo kam bimpa ma munene bwalu konkwalu bwalu pa no junulwa ni na shini bikele byakuja
il faut nous les bantu bwani bikele bituvuba bikwatuma ikampanda kabituni problème mudu bwa santé. Donc il faut éduquer la population, il faut éduquer la masse. Tout mon niveau konkas c'est toi ko le menji bwani kato na mo akuya ni bujishika minyi kuji population kuji bana betu patu dikatu tuba les jeunes bijinunku to. C'est pour cela toi ko le menji bwa kwa sa radio communautaire mwane tubanyisha avant watu tukwenza bwalu kampanda tuye ni radio wetu au tuleje bana betu no bon voilà bijununku nimbula mataju juma kwa saka biji radio communautaire biji boku former bantu bwani bamanya mwa kwenzela bijimbula mataji ani biji ba privé baloko ba pêche. Donc seule solution beaucoup préparer population et tout accepter développement ou du kuba préparer coup télévision coup radio et vous verrez que Congo n'a dû développer plus rapidement possible par des populations mwikala mulongolola avant wakwenza quoi que ce soit. Oh. Takutuka kundekelu kandomo doka semuna balonji ba ndomo doka semuna ba yisanja monja kulonda jika jandeke jo mufile kuji balombuji ba kongo mwalata bana ba mukasai ni abobonso ba chakulu kutwa ya konkasi nyama kumuko eyo twasegejilo abonye mamumune na bwa émission webe umwimpa tuji mujina ja chisumbu chetu cha konkasi njingela twasakijilo kujibaya jibatu londa bonsi ni bakwita buja bwane mu masambila abu bikala batu sambijila mu relation ya abu bikala batu kebela ma relation mu mabanji abu baloku tuji bwane tupetanga na tumuna chutu jibwa kwenza ni chingani bwa mbula mataji tuji tuela mbula mataji lubila bwane atu accompagner a tout protéger mu démarche yonso itujitwenza bwa kumuna muchindukai uji benyi badini chakulo kutombulisha bikala bafika mu Kongo wa mungala teni jisanka bwa mfumwa jitunga mwele ji bwane il faut tout développer jitunga le peuple d'abord mpa tuji batumanya mushindu wa ku aider badibenza mujimu kwa kijila ababonsu badibalo bwa ku tombuluisha na nkuni numune ni malu onsini ya kakuyi bwalu na shibumoto aussi longtemps que gouvernement wetu du teka mais ini mikandufa shibwa kwa accompagner ba acteur social bonsu ba homme d'affaires ba investisseur ni numune ni konkasi nenze mujimu mwimpa wajikemu tosika jilwa bunyi kile katala makushi kushi nonko uto tole tosika jila manza tenta kuji batu lonji bonso bandongo watu waka sayi mwenye na tosika jilwa bunyi kuji abonso batu bikala batamba kubikile boku mwenye bwachini kwa numwenza ndonga mwenye bwachini kala nole tosika jila wa manza tenta bwanteni numisha la makundonga mwetu kaditumani tubala kukwata nonko yu mwani tuyo nji katika makuba munda mwamu yuki wabu tukala benza jisumu chabu cha konkasi kutole makushi kushi nonko uto bimpa tuya kuyikila ni jisumu chenda mwana mchuluka wajubikala bakwata nganyi waji kumpala ja kasai wa bankambo wa kasai mwana kachibwa lelo ngushisha hapa kuna jingila ajilolo jilenga akumbasi La télévision Kasai Mounena qui va essayer un peu de faire notre lobbying à partir d'aujourd'hui. Alors, sans tarder, nous allons attaquer le vif du sujet. Bon, nous commençons la réunion par nous présenter. Je vais commencer par ma bouche et terminer. Je m'appelle Patrick Chioyo, je suis architecte. Moi c'est Tofa Achale, je suis ingénieur électricien.
Moi, c'est M. Martin Kalamba. Je suis entrepreneur. Moi, c'est Georges Tichimbi. Je suis architecte. Moi, c'est Bob Kabouya, ingénieur électromécanicien. Moi, c'est Maître Patrick Nchila, avocat. Moi, c'est Madame Caroline Moulanga. Je suis présidente d'ONG. Voilà, donc là, nous venons, mais nous n'avons pas terminé. Moi, c'est Dikita Makuba Kuba. Donc, bon, je ne suis pas foudre quand même. Il y a parmi nous deux dames. Il y a une qui est animatrice de la télévision et l'autre qui vient d'arriver pour la toute première fois, qui s'appelle Rachel Konji Wadou Samba. Donc, elle va se présenter maintenant un peu longuement pour qu'on puisse la connaître. Bon, bonjour à tous. Je remercie le président ainsi que tout le monde de Benakout de me faire confiance pour prendre la direction de CONCAS dans l'exécutif. Pour me présenter, j'ai fait beaucoup de choses, mais d'abord j'ai fait l'environnement et ensuite sciences politiques et administratives, ce qui fait que avec la petite expérience que nous avons, nous espérons poser une bonne administration qui va faire que nous allons passer aux actions concrètes et surtout voir émerger notre grand Kasaï. C'est un idéal qu'on a toujours porté et là nous espérons qu'avec la contribution de chacun, nous allons taire les discours pour passer aux œuvres. Donc voilà ce que je peux dire. En ce moment, nous sommes au début. Nous espérons que vous allez faire grâce des petits retards et quoi, mais on va prendre l'élan et puis ça va donner quelque chose de beau. Le souhait, c'est qu'on soit un grand peuple et qu'on développe notre pays en partant du Grand Kasaï. Voilà, je vous remercie. balonji bakulu balonji bakunanga mwamuta kufika kundikelo kondongo toka sai munena notamba kumanyibo aseno kuna kufumina kujilonda aba bajibikala bakwate mujimu munda majusumbu cha CONCAS kajika niko kwa china na mutin sanso to bajikala benzeka bijimu yuki kwa mwani bawo tibakwa bajikala kumatunga babenda mushinga ya lupepe la jika biklene zuma wal mushundu wa kuikili kwa mukwata mujimu ufamwa bwajikumpala ja kase kaimeto kololo kumpala notamba kumanyibo ase ini kulonda kabije ina banza mulombo mpya mpya wacha echa CONCAS na nuleje endemeji wende mushinduka ujini cha kuleja ngezilonda mujumu buluji bwajilombola jenda ja chafu cha CONCAS munda malitungu ja Kongo wa bankambo tunjingila bonso jilolo jilenga ku mbanzeni.